Nendeka tuchoke kiriro noruro kabere rwa mukiri mitheka. Polisi na maabisa ba NPR baetana mbere kuthiata ng'ombe iria ciro tuko Jumatano ntere cia matabethi ya Nist inge nayo nkuluki ya manayana ni cithirite nende yito tuko bwa rukira rware na raida ira cithirite ikiwa na kubatekana 97 cithire kinya ciyita utuko bwa ukira rware untubura butiyete akari arethi na tongere kaunti ya Meru na kuriara kunene bakiaria bunge baroterero Nyambene deboro itithirikari kubwithio ntobompwe na wiko kadia mwanke na yo Nyambene na Isiolo kenda kuthiria wamba boburu mukiri mitheka aina riboti kinya nyuma ya karibando andatetiania bangura methori kumania ndinge maithaira ya batire bai ng'ombe nkurukie mana 5 utuko bwa ukira Jumatano maitha ya baringite ringi na kuia ng'ombe tia mwana yu kuya na ng'ombe ira tureire acio ringi ira timanyata cionthe na ira tureire acio nira ombere wita ringi cionthe ng'ombe o mana 5 ringi utuko bwa goro no utuko bwa to batire na 500 ku ng'ombe ngiri 1 orende icio ciithite ukia kwarukirero ite ng'ombe no emwe ti ng'ombe cionthe niraitire ku tafadhali mutunga arie na kendeke emergency le ng'ombe uchiero no to ng'ombe ni rieri kirimene tete no ng'ombe iraita ng'ombe no oiria ndene Isiolo county iteraita kuraya no to ng'ombe ikiaweta baatwe to kuthira kuringana na atongeria banterei kinyanto baraba tiumanirite kuthiatira ndethia intereti ya mlango county ya Isiolo ibaomberi buruna kuthira inya bakiromba bongelo inya kenda ng'ombe itigaete kuraya NPR betu bai mlango bathiatite ng'ombe hii lakini thai tukwaria baba ingi turiaria abo tukiarana iria batena bye kuria batena rui inya risasi ni bathiririte ndenda kwaria nkiwa thirikari na especially waziri yetu Kindiki na batethie na ya ne reinforcement ngari cia borithi inyaike ya kwithira kai kauma nangi resources ira cionthe ikwendeka ciumbe utethia antu betu na kinyande no ntu baba ingi turiaria abo bari antu bara bakurwa abo bekirite michibira ikaria ya komando bekirite michibi erithathi incio bacioete nio na bakiratha na abo bunene muno thinara inara na utwa kinyira ng'ombe ira antu bara batomba kuchithiata na mauro no ng'ombe ciukumite githakene ichitangi mathioya maingi mma na so ni kwenda bire tukwenda mwanka tha indege kenda ndege omba witie uru ya identify na ng'ombe ire no ndwende kuringana na ruari tha nyanya ng'ombe imwe ire gite ukuma area Kipsing na area Kipsing ukuma kuni very dangerous anto na mauro so tu inaskari bara baya ni na kwena kinya KPR betu bara ba kuthiata na pia inyare thi betu bathiatete tu na mauro lakini no itu kwenda ndege kenda tomba ni kumba kenda ngombire chumba ni ku ni kuthiatwa na kenda chumba ni kwa ilo na ile kana drone tuturotethwa ni ndege ya mtu wa Creek okuma okuma Laikipia ndege wenio ni thukithai ende twatore to private sector na thirikari na ndege uwa kutina helicopter cia thirikari kumania na ndinga ia rethi banjiriritio uchokia ndethia ciao miti na rabateritete bia kuria miundene onto kinyabwo bomba kureta nkuchanio atikari minarethi security improve nara kithakene kenda ng'ombe chumbane ukarano kenda antu na bomba niko ketha bia kuria bia bomba kuthomithiana na antu bomba kona bia kuria tutaka problem insecurity itike create problem ingi ya food insecurity ng'ombe ciithire ichiretere noru ichiretere na maitha bia kuria nabio biithire ibire ng'ombe ira kidogo twatierie thina itutimiumba na itukwenda kuromba atiri ugia gwithira kwi mutongoria Meru na especially governor tu nari mantu akithaka kira antu bara baingi baumba kwithira nya baya inya utethio ni thirikari yo ntikuona nara muntu muthamburu kana muborona akauma kura rithathi mwanka chulia ikario mukathi mwiri yunthe agia kwithira uti muntu akwona umutethia muntu we na mukaria na no mwanka thirikari yunkumire tumenye babo karia borona ira babo karia thamburu ira na turukana barabo tuyo tuko na muthanya ni bau no ntu antu bara batikaritie bongwa uteibwo mwambo kawaida umbige kuire ng'ombe mananana aikia ku ithoko inairi na bwabunge ba Miru endwanda iba makirite ikuna wamba burabo ithirite buita na mbere nterei bakio ibota barikitie buru Professor Kindiki tutethie kome tutethie antu wetu baumite butubu nene muno nontu ng'ombe uchiurite ni asilimali yo nene muno ni utonga bwo miaka mingi muno na watu rakithakeni kurithia na batia
riu atongeria baibarombete thirikari utira kwinokaria bokwana na ng'ombe ni kuthiatirwa na cioneke igoro twarure ndu na nyamuno na barute ibaru na ibaru biria uti muntu urio wa kumobilize group police iregeta na kibaru ni bonto kana kwa batwe sina thina tunanora thirikari ji tunemani nio lakini ng'ombe cia mutiania iriora igeta Samburu igaturukana ng'ombe cia Mugembe ikaora igeta Samburu igaturukana ntuko ya gucokia ngesa poti John Power ntuko ya gucokia bagacana to ng'ombe tondu tonjaki kinyaka kiri kyo kinya wetu kagukua turakuijwa na iturite thirikari batu itu witie ni kintu gitwa operation ithi operation nene obonga ng'ombe yiji kuma mweri wa 5 mwaka njana mwaka thai mweri weli cionthe ciombo cogua no ndo antu betu bathiritwe na nkira thirikari ni kuitaji nyo to compensate turi antu banyambene etwembia cha kubuthia restocking no ndo kuijo gutwiji tutekurithika iguo na tutikona thirikari kugia ture gwite gukia ng'ombe cionthe cia Mumiru ira onte ire ciye tiania thayu kana Igembe Central kana Igembe North ciombe kwithia cionthe cie chokua arithi barora bombe kwithia bakiona ng'ombe cio kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbita wa Mukiri wa Mithika.